Lakhipuronline putoksaba November ki tang kuntra yumsa kaisha numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Silchar da ahanba Assam cabinet mifam pangthokre Barak Tampak ki oiba maroi ba warep kamaram sulokre. Dolu Jabagan Thomi Singi imung manungda Assam ki CM na selgi tengbang pikre. Singirbon Cluster Handloom Development Project ki matangda Handloom and Textile Mantri ga unakre. Amsu Silchar District Committee na sinduna Inter-College Debate Competition ama December gitang mari da pangthoklagani amasung Jiribamda laiba Institute for Children with Disabilities na angang singda kids jenthokre. Haujik mapung oiba paw tabirasi. Ihan hanbo oina Silchar da Assam ki cabinet mifam pangthoktuna maroiba warep kamarom arang lokre. Kasar Jila ki DC office ki new conference hall da pangthokiba mifam aduda Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sharma na Silchar GC College asibo State University ki thakta upgrade tobagi wafam lakthoki. Ami GC College of ekhon State University leke upgrade korar ami siddhanto loisu. Guru Sharan College this was a college established in 1935 aru NECOT 2015 a college khone A grade paisile aru college of student is also one of the highest almost 5,000 plus. So a college khonok ami ekhon university leke upgrade korar karone ami CM na Barak Tampak ki jila ahum ki chakot thorang kaya gi wafam kaya lauthokloduna Silchar Betukandi Barak Turel ban semjinana bagi tamag lupa crore jangkai mapan kaithoklagani haiki aduga Mahasa bill na konba mafam asibu protected area oina lauthoklagani haibaga loinana hairiba mafam asida kariguma makhal gi semgat sagat pa amata yaroi haikre. Asitanatana Silchar Medical College ta nauna phamung chani leigataba super speciality hospital ama semgatnanaba lupa crore chani ga kuntaret kaithokpagi wafamsu haiki. Silchar Civil Hospital da lupa crore chamaga nifutaru kaithoktuna phamung chohum nauna hapchilagani haiki. Silchar Medical College aru ekhon super speciality hospital bonibo tar karone ami disu 227 crores. Silchar Medical College will have another super speciality block. Jot okol 6ta super speciality department hobo neurology, neurosurgery, cardiology, cardiosurgery. A gutei to karne we have sanctioned 227 crores. Lupa crore marfuma thoichangna Silchar da milk processing unit ama linkhalagani. Silchar DSA ki lupa crore tara aduga Hailakandi amati Karimganj ki lupa crore manga tawduna piragani. Chengkuri natraga Silkuri baganda lupa crore yangkai changna stadium ama semgatpagi wafamsu CM na phongdokhi. Barak Valley Engineering College ki damak ahen lupa crore tara manga piragani. Silchar Tarapur dagi Trunk Road phauba kilometer 3.1 ama sangba elevated flyover amadi Silchar Kaline Road Sibari flyover saragani. Capital Point dagi Rangirkhari phaubagi flyover sabagi matangdadi kona khanagani haiki. Silchorot eta ami milk processing unit eta ami aji approve korisu it a cost of 81 crore. Jitue 1.5 lakh liter milk process koribo paribo every day. So dairy farmers or karne etu eta bahut dangor kam hobo. So etu eta amar aji ami approve korisu. Silchorot ami district sports stadium ot eta one time grant disu 10 crores rupees. Silchar jitu present district stadium. Hailakandi aru Karimganj district stadium or karne ami disu 5 crore. Lakhipur subdivision da phamung chama leigataba hospital ama Dholai amadi Lakhipur da degree college amamam linkhatpagi wafamsu CM na phongdokhi. Ami ekhon notun 100 bedded hospital ami approve korisu Lakhipur subdivision or karne. New 100 bedded hospital for Lakhipur. Dukhon notun college hobo Silchorot, ekhon hobo Dholai aru ekhon hobo Lakhipurot. Dukhon new degree model college will be constructed. Dholai to Dholai, Lakhipur to Binakandi. Dholai LSC and Lakhipur LIC. Hailakandi District Hospital da Maternal and Child Health MCH wing siam na lupa crore kunhumdoi kaithoklagani.
सिलचर की मिनी सेक्रेटेरिएट की तमक लुपा करोड़ चामग कुंठा मंगासु एप्रूव तौखरे राताबारीदा करीमगंज मेडिकल कॉलेज की तमक लुपा करोड़ चट्रुक यांखई पथरकांदीदा एग्रीकल्चर कॉलेज की तमक लुपा करोड़ चामग मरफू सेंक्शन तौखरे हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलत आमी एखन मादार एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाब खुजिছোঁ MCH उइंग बुली कय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल समूहत थाके ताते आमी सैंक्शन करिছোঁ 23 crores आरु एटा আজি एप्रूव करिছোঁ सिलचर मिनी सेक्रेटेरिएटर कारणे टुडे वी हैव एप्रूव 135 crore so from 5th January जेति आमी विकासर पखेक करिब আহিম will start the work so 135 crore for Silchar mini secretariat सिलचर की कसर हाई स्कूल नर्सिंग हाई स्कूल अमदी उदारबोन की DN हाई स्कूल सेमगदनबा लुपा करोड़ तरा तौदुन पीरगनी आमी तिनिखन स्कूलत एटा हेरिटेज स्कूल हिसापे नतुन बिल्डिंग आमी बनाई दिम 10 कोटी কৈ লাগিব 12 कोटी হ'ব এখন হল আমাৰ কাছাৰ হাই স্কুল যিখন গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল আছে এখন হল আমাৰ নাৰ্সিং হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আৰু এখন হল আমাৰ DN হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল উদাৰবন এই তিনিখন স্কুলত আমি আপোনালোকে গুৱাহাটীত মোক দেখিছিলে মই 10খন স্কুল গুৱাহাটীত লৈছো 12 কোটি কৈ কৰিবৰ কাৰণে সো সেই সেম প্যাটাৰ্নত ইয়াতো গুটে পুৰণা বিল্ডিং বিলাক নোহোৱা হৈ যাব ইট উইল বি এ নিউ কমপ্লিট হ'ব প্ৰথম নতুনটো বনাই পিছত আমি পুৰণাটো ভাঙি দিম যাতে এটা লাৰ্জ ओपन स्पेस तात থাকিব পাৰে हौजिक सिलचर द लेरिबा सेंट्रल जेल लखीपुर द पुरक लगनी अदुगा सिलचर सेंट्रल जेल की मफम असिबुना बोटानिकल पार्क ओइना सेम लगनी हाइखी लखीपुर द सेंट्रल जेल सानन बगी दमक लंबिका चामा एलोट तौरे हाइखी এটা আমি সিলচৰৰ কাৰণে আজি এটা ডাঙৰ ডিসিশন এটা লৈছো যে সিলচৰ জেইল উইল বি ট্ৰান্সফাৰ টু লক্ষীপুৰ আৰু সিলচৰৰ জেইলত আমি গুৱাহাটীৰ ফেন্সি বজাৰ জেইলত যেনেকৈ বটানিকেল গাৰ্ডেন বনাইছো সেম ডিজাইন উইল ৰেপ্লিকেট ইট উইল বি এ সাইক্লিং জোন বটানিকেল জোন বাট পাৰ্কৰ কামটো অলপ ধিমাকৈ হ'ব প্ৰথম জেইলৰ কামটো হ'ব কাৰণ জেইলটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিহে পাৰ্কিংটো কৰিব পাৰিম but jail has been sanctioned today park will be sanctioned later on probably 2-2.5 বছৰ লাগিব but idea to প্ৰথম jail খন বনাই ল লক্ষীপুৰত যাতে আমি পিছত মানে এইখন আমি পাৰ্ক কৰিব পাৰো so today we have sanctioned the jail not the park but idea is to make it a park तंपाकसिगी कनागुंबा लानाई कांगबु अमना राइस मिल लिंखतुना यामद्रबदा पुंगदा मेट्रिक टन मरी की चांगदा पुथोकपा ngamlabadi हाइरिबा प्राइवेट पार्टी अदुदा लेंगा की माइगेदगी चादे यांखै सब्सिडी पिगनी हाइबगी वाफमसु सीएम ना फोंदोखि फाइनली बराक भैलीत आपनालोके जाने जे आमी राइस प्रोक्योरमेंट करो किंतु राइस प्रोक्योरमेंटत ভাল কৰি কৰিব পৰা নাই কাৰণ বৰাক ভেলীত মিল নাই ৰাইস মিল নাই হেকাৰণে বৰাক ভেলীৰ যিকোনো উদ্যমী ব্যক্তিয়ে যদি বৰাক ভেলীত এটা 4 মেট্ৰিক টন পাৱাৰ আৱাৰৰ ৰাইস মিল খুলিব খুজে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট উইল গিভ 50% সাবসিডি 4 মেট্ৰিক টন পাৰ আৱাৰ So ene amak Barak Valley এনেকুৱা এটা ৰাইস মিল লাগে কাৰণ নহলে Barak Valley ৰাইস তো আগৰতলাত যাব লাগে ফৰ মিলিং হেকাৰণে স্মুথ নহয় প্ৰকিউৰমেন্টটো এইবাৰ যাতে ৰাইস প্ৰকিউৰমেন্টটো হ'ব পাৰে হেকাৰণে মই Barak Valley কোনোবা এজন উদ্যোগিক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে কাছাৰত কৰক কৰিমগঞ্জত কৰক আমি 4 মেট্ৰিক টন পাৰ আৱাৰ্ছৰ এটা আমি রাইস মিল কৰিব খুজো উইল গিভ স্ট্রেট ওয়ে 50% সাবসিডি আমি ডিসিক পয়সা রিলিজ কৰি দিম ডিসিয়ে প্রগ্রেস চাই দি থাকিব সো এটু আমি হাতত লব খুজিছো सिलचर द असम की सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बुताराम न ओक्पोइना ngarang सिलचर कसर क्लब ममांग द मेइतेस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की थबुबसिंगना सिलांगतुना थाबल चोंख्रे
saruk jaminasi mayam pun saruk jaminasi. Barak Tampak ki jagoida thawai yaujaba hawalakli banharol singbu punging thokat po oina salai magi thoksin makada first Manipuri modern solo dance competition 2022 hainaming thonba jagoi gi hendana bama lakliba December gi tang mapan kasar Lakhipur gi Sribar khungangda pangthok kadori lupa sama khattana entry fee oigadoriba hendana basigi ahan bamana lupa lising ahum ani suba mana lupa lising ani amadi ahum suba mana lupa lising amani saruk jabining basingna mobile number 6002898639 da contact tobiro. Dolu Chabagan Thomi Singh imung manungda Assam gi CM na lupa lakh amamam tawduna sel gi tengmang pikre ngarang Dolu Chabagan da pangthokiba beneficiary sing da check yenthokpagi thoramda CM Dr. Himanta Biswa Sharma na Dolu Chabagan na konba lamdam gi lairaba nupi sing Orunodoi gi beneficiary list ta chansinduna thagi oina lupa lising amaga chani gi angkhai piragani haibagi wafam phongdokhi thoramda wa ngangladuna CM na Karigumba Doluda aeroplane tapham semgalabadi Tampak asigi sel thungi phibam henna phagalagani haiki रुपया सरकार अरुणोदय का हिसाब से हमारा गरीब लोगों को देता है। मैं आप लोग को आश्वासन देता हूं कि डोलू बागान में भी जो गरीब लोग हैं उनको भी हम अरुणोदय से सहायता प्रदान करेगा। हम बागान में नया नया स्कूल बना रहा हूँ, नया नया हॉस्पिटल बना रहा हूँ और एक बड़ा स्कीम में हम लोग काम कर रहा हूँ। ये होगा कि बागान का जितना श्रमिक लोग इलेक्ट्रिसिटी जितना खर्चा करता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री देने का एक बहुत बड़ा स्कीम का ऊपर भी हम लोग काम कर रहा हूँ। वो खाली डोलू के लिए नहीं है, सारा असम का टी गार्डन श्रमिक के लिए हम लोग के नया स्कीम में काम कर रहे हैं। All Assam Manipuri Maira Paibi Coordination Committee ki President Khomjinba Ongbi Arunana Luchingduna ngarang El Pakhangba Mete yauna Singirbon Cluster ki Pisabi Singalwenana Singirbon Cluster Handloom Development Project ki matangda loisindriba thabak singi matangda memorandum ama Silchar da lakhiba Assam ki Handloom and Textile ki Mantri Urkhau Gora Brahma ki mafamda khusinakre loinana chatkhiba mihut kangbu aduna mantriga unaduna cluster asigi chakot thorang ki matangda mantriga wari watai kya sanakhi Hairiba unaba duda Silchar ki Handloom and Textile ki Assistant Director amadi Handloom Officer susarugya ki hairi Lakliba December ki tangmari nongmaijing nimita Amsu Silchar District Committee na sinduna Inter College Debate Competition ama Silchar ki DTO Office ki manakta lairiba BR Ambedkar Hall da pangthoklagani debate asigi topic ti haujik oiriba khunai asigi phibam asida Manipuri medium kanba ngamgani haibasini ahan mana lupa lising taret amadi certificate ani suba mana da lupa lising manga amadi certificate aduga ahum suba mana oina lupa lising ahum amadi certificate khusinagani Hairiba debate competition asida saruk yabiningba college tamliba mahiroi singna mobile number 7099437891 natraga 8473976327 number asida pau phauna biduna ming chansin binaba hairi loinana debate competition asida saruk yabiu haina Amsu Silchar District Committee gi maigei mahiroi khunai amadi laibak miyam gi mafamda paudamasi thamlakli Jiribam gi Lakhipur da laiba Institute for Children with Disabilities ICD da NIEPID Secunderabad amadi Manipur lenga ki Commissioner for Disabilities ARM ka kusamna duna Intellectual Disability oiba mioi singda ngarang kits jenthokre Thoromaduda Jiribam District ki ADC Jameson Hangsing ICD ki Parents Association ki President MD Akram Ali Dr. Mary Anurupa Dr. Ambadi Kezina Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina sarukjaki Thoromasi ki matangda ex Founder Secretary oirambi oinam Anita na phongdokhibada
Kids kusinabagi thorom asi Jiribam district ta ahanba oina pangthokpani haiki. Kids sing asi pibagi pandamdi mentally disability oraba angang singda makhoi gi wakal losing hengatnanaba chahigi matang matung ina kids sing asi pibani haiki. Koi action appliance koi kids saitare ko kids pibagi thorom si nimpit National Institute for the Empowerment of Person with Intellectual Disability Secondary ka tarap toroga koi NGO koi Achievement of Rising Madian ai samuk hanagi founder secretary ni ko sidum mateng pangoi ko sim phum sidum lady ana asi kising je ko intellectual disability angang sing hanadi ko ne mentally retarded ha angang sing do intellectual disability haire makoi da maroina angang 45 ta pibane khankal laga makoi Manipuri makum koi jibam da ngasi han mone pangthoe mathang mathang ko Tamilong gi yauri none gi yauri ukhulgi yauri tuan ba phumjin da koi pangthok kane lakbi ba kangmusin ha do all di kitsing ji di moina sigan ba hana koi korea to thara ga laribani do koi na kitsing ji pibagi aseng ba pandam di koi mentally retarded or intellectual disability angang sing che makoi gi knowledge koi kit number 1 kit number 2 kit number 3 kit number 4 na koi kitse makan leba yes gi matung ina hariba kitsing je koi na pi moidam amaga manade abi kitsing je moi gi yauri posing gi manade ba na mokogi knowledge magi empowerment je henga up tongna ba sinaraga magi knowledge upgrade tongna ba tumaina piben Lakhipur Football Academy na sinlangduna Earl Higher Secondary School gi sanabungda Haurongbam Brothers na sponsor tawduna chathariba late Haurongbam Khelendra Memorial League Cum Knockout Football Tournament ki ngarang sanakiba 13 suba league match ta RUB Markulin team na RCC Binakandi dagi walkover da ngamkhre ngasi 13 suba league round da Singirbon FC amadi Brothers team dolugram sanagani Aroibada maroiba pau amukhana Silchar da ahanba Assam Cabinet mifam pangthokre Barak Tampaki oiba maroiba warep kamaram sulaukre Dolu Chabagan Thomi Singi imung manungda Assam gi CM na selgi tengbang pikre Singirbon Cluster Handloom Development Project ki matangda Handloom and Textile Mantri ga unakre Amsu Silchar District Committee na sinduna Inter College Debate Competition ama December gi tang mari da pangthoklagani amasung Jiribam da laiba Institute for Children with Disabilities na angang singda kids jenthokre Lakhipur Online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare